Mathiko-inĩ ma Dennis Ringa Swale, kimwana kĩa mĩaka 15 kĩrĩa kĩrerĩkanagia tharĩkĩirwo na kũragwo nĩ abithaa a borithi ũtukũ wa tarĩki 31 hĩndĩ ya kũrũgia mwaka, nĩkuo bamĩrĩ iria ciana ciao cianoragwo nĩ borithi mwena wa Kilifi ciĩyumĩrĩtie gũtetia rũhonge rwa IPOA. Na ni mimi mama mwenye nilipoteza mtoto aliyepigwa risasi hiyo tarehe 1. Ninasikia uchungu sana, mtoto juu alikuwa hana hatia yoyote. Na kutoka hapo sijapata ripoti yoyote ya polisi mwenye alimuua mtoto wangu. Hakuna lolote ambalo lililofanywa. Kijana anaenda kuzikwa hivi sasa. Hata wale maaskari wauaji wanaendelea kutembea. Huyu mama hana mtoto wa kwenda kumshika leo jioni. Yule polisi aliyeua ana watoto wake, leo jioni anarudi, atawahag na atakaa nao. Hili swala tunasema lazima liangaziwe. Bamĩrĩ ici ciũrĩtwo nĩ marakara iramũrĩka rũhonge rwa IPOA ikiuga nĩ rũkoretwo na mũthutũkanio amu rũkoretwo rũgĩthuthuria macira ma icigo ingĩ, ĩndĩ macira ma mwena wa gĩcũa-inĩ matikoretwo magĩtangĩkĩrwo ona kana gũthuthurio. Tuna uchungu sana kwa kupoteza mpendwa wetu ama mume wetu Dazwet Muyesi Vangu aliyeuliwa tangu mwaka jana Oktoba tarehe 13, na kufikia saa hii yule askari aliyemuua hatujamjua. Hakuna action yoyote yenye imechukuliwa, ilhali tukiangalia kwa kaunti zingine kunao wenye wamepatwa na kisa kama hicho na haki yao ama action zinafanyika kwa haraka. There is no balance in the way IPOA is operating. Tunaona IPOA wakifanya shikashika pande nyingi sana za nchi, lakini ikija huku Mombasa cases are pending, files are pending, na hakuna hatua yoyote inayochukuliwa. Ikundi cia gũtetera ihoto cia ũmũndũ ikinyitanĩra na bamĩrĩ ici ciugĩte irahe rũhonge rwa IPOA ihinda rĩa kiumia kĩmwe tu nĩguo rũkorwo rwaruta riboti ya macira mothe marĩa mandĩkithĩtio mwena ũcio, na kwaga ũguo makahũra kambeja wa wabici cia rũhonge rũu. Imechukua muda mrefu sana, hatujaona polisi yote ameshikwa kuhusiana na kifo cha Dennis, na sisi tunapeana sasa makataa. Within 7 days from leo, kama hatutaona mtu yoyote kufikishwa kizimbani polisi aliyemuua Dennis, tutaenda kuoccupy ofisi za IPOA, tutamobilize hawa waathiriwa wote, jamii yote ya hapa, watoto wao waliouliwa na polisi na jamaa zao waliouliwa na polisi, tutaenda kufunga zile ofisi. Kurerĩkana macira makĩria ma matatũ ma andũ kũragwo nĩ borithi nĩmo meyumĩrĩte ica-inĩ ikuhĩ mwena wa Kilifi, ĩndĩ gũtirĩ cira ũmwe ũrĩ watuithanio gũkinyĩria rĩu. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Kate Muthoni.